My susu, my baby, my tango, one new, Julia by Luna ketting bulege cassobare. Hash, dies of Galisha. Cassoni. What the hammer has had Dr. Mahini Julip in Alena. Oh, if you are single, come to me. I will give you medicine. I am the master of love. Doctor Veil. Ini visual verana. Aku biu. Sone. Ay, rokachu. Ini hai. Luna ke susu mahai. Luna ke alip ho. Ngolu ho. Alip ho. Ngolu ho. Kya sobarem na. Popule kya sobarem na hai na. Ay, ni bah dau re. Ni bah ladal re. Niza Luna ke calcium on pak khabem na. Juke. Debai. Iza Luna ke adangu bira. Backup saira. Da. Luna ke kaza. Take this, Ali Beauty. Luna ke kaza. Chao sun kalmo. Luna ke kaza. Live user zone kala. Samra. Ni hai puli tu mai. Ni puli ra la. Ali buki ali tu tani. Oi to. Ato doctor puli ra ve ke ya. Son thil ra na. Ya da. Luna ke pu. Ni ve pose 9876543210. Niza po hana to re. Shone kuke po hana to samra. Ai tigo ni ba haji bala. Numana to lu. Shira. Hana so. Tigo ni ba bala. No so pupulu re. To lu. To doctor itare. Shira. Hey. Check casual here. 9876543210. Hello. Hello. Napai. Inju ni chi dawli pang lai. Salisa. Iha nya chen haju mai mali ye. What Poumai today hini ni vika ni jevika ni vika ni chohide Ya sutra ye ni main te kamu tu bete go. Sa napai ne Allah shipai subai ke. Susu tu cidel so go ni me. Napai ikap hapi mo you had bachelor of love pasulu mali ya. Fa fai shi solusa mai mali ya. Fa fai shi solusa ni iba dai va pon nage. Fai shi ni pulsa ye. I am the bachelor of love. International collection pasul malia. My god do shomoy. Ana English ni. I am small but my heart is very big. Sune lishi tau ka de hai. Nisali. Kaje pete ati sa. No. Napai baby. Napai. Allah shia tolige ni chuchu ngala jo pharatara. SMS ni secular ma ne phone pebla. Brother. Hey mani equal su ve nakuna te thena chakule. No brother. Brother. Hello. Shit. Hey. Had doctor ma puya patah hal dah. Daisul hai. Vani sot tau sone hobi ni patah bere. Lo na khengol khai hoda. Balik to limo ka. Next episode hi ko ivapalere. Hello, it's Mr. Veil, also known as Dr. Veil. This is Namajo, also known as Sikenjaku. It's one of the most beautiful places in Naga district, Manipur. So guys, please do visit one day. You won't regret the beauty. Bye bye.